Autonomous Council Indeng Pharo Hinira Thong Kebra ke Thom Budget Session Pini ke Pangcheng Pon. Pining 2019 asengkan Dehradun Master Game Station atoran khan along Karbi Anglong pen kacepate duna bitung atom phan West Karbi Anglong dongkam kamarat karjupot. Binya naro por paigres apor hut boy thalang sopen Raja Gau kaceleng atowar National Highway atowar along track na pente bike kace tonga jok inut bike ke vega bang pareng geso. Karbi Farmer Station Chek pen KFS ahem long pini hamphang so tung bi GPS age denko. Kiruni PWD asai hemalong Karbi Farmer Station Chek pen KFS to makimi arpu kecela. Karbi Anglong Autonomous Council Indeng Pharo Hinira Thong Kebra ke Thom Budget Session Pini ada Pohai Kep apor pen Karbi Anglong Autonomous Council Session Hill along Panjang Porlo. Bangsa Session Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timong ahin pensi cari phone. Karbi Anglong Autonomous Council budget place laten just like budget some comment amajan dan ini ke place yaitu Karbi Anglong Autonomous Council session ini karena asal itu pun masih pasal banget masih di session kami Karbi Anglong Autonomous Council আমার ইনহেরিট সাবজেক্ট আমার বিভিন্ন ডিপ্লাকৰ কালেকশ্যনৰ ওপৰত চিন্তাকৰ তাৰ ওপৰত আমি যিটো বাজেট এই বাজেট আজি দাখিল কৰা হৈছে আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ ইন্টাৰেষ্টেড সাবজেক্টবিলাকৰ যিবিলাকৰ SOPD এই গোটেইখিনি বাজেটটো ৰাজ্যত পাছ কৰিব লাগে ইয়াত পাছ কৰাৰ পিছতহে তাৰ এইবিলাক আমাৰ টেন্টেটিভ বাজেট আগত দিয়ে এই টেন্টেটিভ বাজেটৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি বাজেট আমি আজি পাছ কৰিছোঁ যোৱা বছৰ বাজেটকৈ এবাৰ 10% ইনক্ৰিজ হৈছে আমাৰ এবাৰ 400 crores প্লাছ হৈছে Karbi Anglong Autonomous Councilৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত এই বাজেটটো আজি দাখিল কৰা হৈছে আৰু ইভিনিঙৰ ছেছন আছে তাৰপিছত কালিও আমাৰ এই বাজেটটো মুঠ চব এখন কালিও আছে থেংক ইউ Pining 2019 asengkan kimi Dehradun Master Game Station utaran khan along Karbi Anglong pen kacepate duna bitung atum aphan pini West Karbi Anglong dongkam kam aral atum karcho sai dengpon pini ni pai pho ani ada po phai kre sira achite ma porma lompen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang acor sangpi kaceteron pialang likithom angdeng badminton ke patu ke kilong duna pot ang liphan arju talon pon dongkam kapen beta pangdang pon promes terang news 24 Karbi Anglong. Thang bai pho ani anaro profile sia porahut boithalang sopen Raja Gau kaceleng National Highway towar boithalang sopen kilometer ke thom borbil along 407 Atra AS01 FC 1369 lapen parcel byte AS 21D0486 kacetong ahirin tangrang laso jok bike ke bek bangaring ke sodagar tong sekot pen boithalang so sigelang ahem along anpondet lapen depu 407 along kido mate driver lapen cekar atum adim along pen tong sekot amat kat joy pusi adung arai kido atum thanrenti lapen lapang so truck ahem pu komat luni bangso porhut pangthe ponthe thulang boithalang so pen birta pangda pon Rajen Rohang News 24 Karbi Anglong. Binya naro profile trace apor malompen Karbi Farmer Association sahem long song pli Karbi Farmer Association Chek pen KFA Karbi Student Youth Council Chek pen KSYC Karbi National Assembly Chek pen KNA Karbi Student Union Chek pen KSU atum celang pet pen V kacipi mate blood donation asai dengpom Bangsolong Medical Blood Bank Department atum VKN pomsi hamphang asong atum phan kacero pajer pon lapente inura menir apam ke pajok lo pasi kabon teron pini ahin pen ninje pon halapunan hamphang asong atum pen tami lamca kacipi pon lake non ke bang jia hutsi tami un anke lason thak thak asai deng pon bomji pusi KFA mai phu tingkuing ki kongchun bang sorom sing rongpi KSYC mai phu prakash terang kongchun bang bipul tisu KNA mai phu dor sing terang KSU mai phu sat in tok bi kongchun bang Richard sing tiatu lamcak cipi pon
Pini blood bank cho kamar Mr. Pankaj Gogoi, Mr. Niromani Chandra atum pen BKN Ponsi, Insabjin pen Pichun Pon. Bukan berita pangdak ponson terang News 24 Karbeng Long. Hari ini 5 player ni Khiruni PWD IBS hem alongkar B Farmer Association atumpen Akimia Budi Kecelar se Akimi Parja Ponthu labang so mai long Durgeswar Ingti pen mai Charisi mai along Central Committee mai Phu Avinas Ronghang man peng Alui Sarpuaman pen Kecetong Dun lapen di Central Committee Chunbang Ajit Timung ta labang so mai long Cetong Dun CRDP Dun. Hamran Regional Committee Pangtang Ponjia Pura Akimia Budi Cedom Sarpen mai Phu Apu Durgeswar Ingti Dun Mai Phu Mongol Sing Ingleng Chunbang Rajeswar Inghi Lapente Bang Kripli Atum Arpu Endun. News Desk Report News 24 Karbeng Long.